Shubor nakaslem jong unongsan hima. Unong ay buat jong ka office tray kamu menteri rang ba ka jela berbalong ru MLA Barim ka Melim constituency uba Hamlet Son Doling. Mentak sengi ka Henry Trik no pra arajar arpusau la pentip hadin baga state election committee jong ka seng kalada banyak kendu ka sau tarik. Halor ka jing penting kena ki kertong jong ka NPP ke banyak kun ki election MDC ke Banwan haki art ligi autonomous district council ke GHADC bat ke KHADC. Habaya keren berkinong thok hubor ka office tray kam jong ka seng kabadan halo wala shumir nakalyang ba Hamlet Son Doling mula pentip bah ka jing elang ladat ban pensngo ha kabede bat ki kerteng ki bakwa banyak kun ki election napo ka seng NPP. Hadin balayo ki jing ai jingmut niki block bat ki district halor ki kerteng nakalyang ka state election committee kalapan scam ki kerteng jong ki kertong ki banyak kun na ka seng. Uba Hamlet Son ulia thoru ba ka state election committee haba ka jet iki kertong ka klem jet da ka pensyong nong rim na ki bahaying hasem lali na secretariat bat kamdon ka taka jing jet kertong ka basule bor tang uway lani arngut Henry la jet lingba ka jing sngap iki jing pensngo na baro ki liang. Hagani ka sengi na kalyang nong aiktin jong ka NPP uba Himalaya Muktan Sangpliang ula penbenaya ka thup kerteng ka maningkong jong ki kertong ki banyak kun na ka seng NPP hagani ki election MDC ka Banwan. Dia toh kebisuan ni ki perlok naga media ke badan naga sengi. Dia nak liang jungi kom ka National People's Party di kuat apa kedua parti. Dia hadian ba nak liang jong ka state election committee jong ka parti kalau kedua hak sautorik apa ka jinglam jong Disa President Tensong kum chairman jong ka state election committee ilai kedua hak sautorik bat kini ka jing kedua jungi kalong bagian finalize ya ki kandidat lani ki kartong ki panile hak ke MDC ke Bansawan napo ke GHADC banapo GHADC tepat hak ke meeting ngila pensngo ya boro ki karteng lani kita ki apikan ki bakwa panile ya election napo parti jungi ke NPP tinggi kwa robani thu api baka proses jong ka jingjit jungi ya ki kartong kelong kumni ka blog ka jet ka padiang ya ka application nakat ki bakwa banile ya election hadin kata ka blog ka pha ka district bat ka district pada ka pha ka state election committee they alor ka recommendation bangyo na ka blog bat na ka district di hakari ka state election committee ngila penskem ya ki kertong ki belong ki candidate hakari election MC ke Bansawan. Bagi kuat mai thu EP dia ki kertong bar khoi ngi khlem jet tang we armut ngi khlem jet ni ye ngi khlem jet na po sekretariat jadi kamdon kanu ka jingle diktator tang we ni armut haka parti NPP omdan diktator ki ban dominate hak bedai bagi kandidat kum ke parti ngisgam nedu ke unit dak blok bad apa ke district level tedai halor kita ki nongrim ki bagian yo ya ki recommendation dak blok bak district ila pen scam ya ki kandidat hak ba menta in penaswa ya ka list ke ba nikong but ya ka benta ka bar ngis pernah ki kita ski ki Bansawan de ida bang ini is population jungi iba hima syampiam en soba bancu puli ya baro ki kertong ki bandile ya ke MC election hakir ke MC ke Bansawan Komisi bon ba belum working president Joko Party jungi council ya kan nongpo candidate Mrs. Rona Khundai nak umsning candidate Mrs. Magdalene S. Molong, na Umroy candidate Rangkansai Kharbuki, na Langkergan Laikro candidate Rabok Tensong, na Nongshiken candidate Mrs.
Grace Mary Kharpuri, Nashela, candidate Mr. Ethan Kharpuri, Namausan Ram, candidate Alvin K. Saukani, Nasora, candidate Donovan Karwanlan, William, candidate Fine Star Kharkongor, Nongtamai, candidate Penyak Singh Siem, Raidungkra Malki, candidate Fantin J. Lakadong, Mauplang Dingye, candidate Lamprang Blah, Mairang Nongklau, candidate Batskem Rentathiam, Maukurwat, candidate Karnes Soshang, Langrin, candidate Mandilos Nongri, Nongstoin, candidate Dresser Marngal, Ramrai Jernal, candidate Kimfa S. Marmanian, but Motion Road, candidate Cardinal Soshang. Kita kedai naka East Coast Hills, mentangan pulih yaki candidate Balajit, dia mentang Gente Hills Autonomous District Council. Constituency War East, candidate Wonli L. Sharmang. War Central, candidate Holando Lamin. War West, candidate Het Pothmi. Constituency Amwi Kliturshi, candidate Lakhon Dekhar. Constituency Mukla Umulong, candidate Ailat Boy. Mudimai Nongkro, candidate Jesse Suyam. Nartiang Wajer, candidate Reforming Sun Lamare. Constituency Mudok Ladang, candidate Thombor Shivak. Menso Nongjingi, candidate Evening Star Teron. Mengsengat Kanduli, candidate Penchua Nangling. Shiliang Mentang, candidate Rudayu Tang. Barato Mukhro, candidate Aiborlang Shadak. Raliang, candidate Bison Roy Yano. Shangpung, candidate Mi Nengkong Sutunga. Nangba Min Mentedu, candidate Telmi Pawa. Joy South, candidate K. Dikil Singh Pawa. Musniang Rangat, candidate Pasmon Dekhal. Sutunga Narwan, candidate Seborlang Shadak. Sutunga Nongkli, candidate Hambartos Nongtudu. But Batao Lakadong, candidate Dr. Sanki Shangpo. Nam taka Jan Hills Barkhoi lepan declare long ar kundai ngut. But nam taka Khas Hills kian nam taka KHEDC mila declare kat perangut. Tegi basa impemana haka wat kabar nomor bayi kidik basa kenanon kajingi apen baik nomor ba kidon katu kan ngut ki bayapan kerteng nang jo konstituensi tengim sumla ban le marmar tinghap banda bishar bia bit pebin tingi skemba soka Christmas ing laban puna yekti kerteng ka kabar. Kini kilong ki kandidat ki pangipun. Ini asal yang kerteng nak mulai. Bukan di batan na. Pi ka maulai kidon ki balapan napok ka blok bar ka blok ingi ka panpor ka kwa banda bishar jwa po jong ka blok tamalong kumnul napok maulai non kandidat jungi panikon ni ka MDC ka pansawan. Kemudian bagai gua ini muncul. Pensi aso ka scanlist ka bagian sebenarnya ki kerteng jong kandidat. Nah, pedang ni mapin benar mentah kan nomor ki setting ni dan nomor lancang saya tu ni mendak tiap bahan. Nak klaim buat di tiang ni. Tama ki babon hi ki sitting ya kita gele. Marba kita nak list ke ba ki konsi bagi 4 ban decide. Tinggal up ma ya ka final recommendation nak block tinggal pala ban oh. Kereta kawe ki bagi la mai tu ipi kalau nak liang jong ka motion route ba jugur merthong ini inomile so ika election MDC lalu ka kandidat bakam juru iba bejok pegro pro ini inomile so yang dika election MDC. The rest mirang up so ika recommendation ka block. Kabai dia buat kajirang, mami sedang sana bahaya. Kabai dia buat jirang ni anjing tiap ba. Ketika film Aisyah isi ba Victor. Ada yang sisa buat mana kan? Pihak beri bagi jirang pi kembangan mana tidak liang jongi kem keparti ngim kwa ban ai ka election nang ni dalor
seti support ka blok level jongki ngiap baik ya ka recommendation nak liang jong ka blok te ka shong ka blok lar ka pha ki candidate ar langut kata ka shong po ka state election committee de ko baklo matahi ngirang up ya ka recommendation nak liang jong ka blok Napo soyong nang sepung ro ni kadan ka jingya tan telai. Ti komno sitting udang dan jingkerman man. pi naliang jong ka sayong ki don hadu komba laingut ki bapan ya ka tiket nanti na po sayong constituency ka bakan thubru ya sitting MDC te nak liang jong ka blok kam sumla ban rai nak laingut yanu ba kinjit tang wei dik laingut tigala pa support ka state election committee te nak liang ka state election committee nge dang pai perman ba dam dang kini ki laingut yanu ngen ai marba kimna ban ai lu bor laingut dam ai tang wei ti ya kiri benta nga sai sa sakria singi ti ebet suaka Christmas pesi asoi ka ya kandidat bangsa pemenang mereka soal konstituensi Na benta kini baro arkondai na jantia arkondai na East Hills kat nutli konstituensi ba dan kajing ya kini tiket palak ya armut. pi ki babon hi ki jadon hi taman konstituensi dan ar laingut pi kum ganu besar apa meliam mate ki bapan tiket dan hadu hendremut apa meliam bi buka bi lek election MDC di apa meliam pada nak liam jong ke blok kala lek lak jong ke kamaram hakaban pinsutu ya bar khot kitu gi drengut bakdu gi jet tang wei di kala suk ya ke state election committee bahkan rai marwa ya ke homework baru lek nak ke blok level tadi kidan pada ki blok pada ke bakimla berai marba ke khai ba kini ki pan tiket di kapak state election committee dan liam jong state election committee pada gin hak pada besar bin jeno bagian ai ka tiket Kumba ngila ban tip ngam ke HDC ya try yo jing tip ba ka NPP kan peniang bro arkondai ngot tu ada jing sha nomor ba ka kum jing tip bangi yo mau harbat ka jayal ki ong ba numdan ki kandidat nak tahu boleh MP kidon ki hatena blog gila report ki ba kidon ki bakwa ban apply ya tiket napok ka jawab napok ka mokar pator umkra dan re nak liang jungi pada ngila advice ka blog ba ya kini kandidat ki bakwa ban ile nak parti jungi nyom ban page pati nomor bangin nomla ban ai tiket kat yu bapan teng tu bapan tiket yu tang sapa tikamla ban long pi dan nak tahu ya kini ki blog hi ngimpat kerke ngidang page wa larang yo kandidat babiang ngina ba ngin pin mi bet marjit ku ki kalau ngi play bro ar khona ngon ndre la dagi mi pergi kan ri babiang pada ngina ban besar dia so begin ai garai ke bakado tip ba idu milia shoot nanti na po so kam ndre ila shift berli no nanti na po no tamai konstituensi tikum bolong mantai ka blok anti po so kam ka dalam aktif kadang trikam bat mantai ka persang ban finalize ya kandidat nomor hang thiru dan ka ba ar langut imat ki ba ya ka pan ya tiket balile di kaya bahaya ni bagian surai marmar di hangtiru bidang persang ban penbet di kebau menahi pensaya sekolah ka sekali stiker kateng jong kandidat hadian bangila pembanai kan juga ya kelis ke mata sengi ke banding kongdo ke jegerpa cumi kalong ya baro kidon lam ke distrik ke blok bat hakini level bahkan sedang ban tristomno banyang banyalap banya rio hati konsi hati blok ki paper kenang ba nginyo ya kajeng cok ka badan borong di kajeng temu bekerja anu cing kalong ba ngin job hina borok ki konstitusi nemara bahangile election kalong ba nginyo ya kajeng job bat ngidon ba kajeng kerman baki pai pai kan ai ya kajeng shania bat ya kajeng kersan iki kandidat jogi nemara ba kum kalong hi borok fiatip hi ya kajeng sarkar bamdaru la sensar daka sarkar NPP balen ba kajik sensar daka sarkar NPP nges kam hiki pai ba kinino ai syakata ka MP mar ba kan long sibon kajung mentoy dam ta ki atli ki edisi lara ki don rengkat bat ka sarkar